Košarkaši Prijedora su u šampionatu Republike Srpske nastavili pobjedničku seriju. Na parketu sportske dvorane Mladost tim Danila Palalića rezultatom 87-81 savladao je vrlo dobar tim Rogatice. Gosti su dobro otvorili meč i nakon 10 minuta igre imali rezultat 20-17. Drugu četvrtinu Rogatičani su okončali rezultatom 29-20, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 49-37 za goste. Nakon odmora domaći tim Prijedora je zaigrao znatno angažovanije i treću četvrtinu dobio rezultatom 24-13. U četvrtoj četvrtini rezultat se lomio, a nakon nekoliko promjena u vođstvu domaći tim povisio je rezultat na 6 koševa razlike za konačnih 87-81. Sedmoj pobjedi obradovao se i trener Prijedora Danilo Palalić. Mislim da smo zasluženo na kraju, smo hladne glave prelomili i bili hladne glave kad je trebalo i pogodili te koševe, ono što se kaže ključne. Želio bi da čestitam ekipi Rogatice, odlično vođena ekipa i mislim da su sigurno u gornjem dijelu tabele i da će biti do kraja. Mojim momcima kapa dole. Znači, pobjedi se u zube ne gleda, iako nisam zadovoljan igrom, zadovoljan sam pobjedom i zadovoljan sam sa nova 2 boda. U pobjedničkom timu Prijedorčana najefikasnije je bio Nemanja Bilanović sa 24 koša. Nenad Jovičić je uz 20 postignutih koševa imao i 10 skokova, a doprinos pobjedi svog tima sa 19, odnosno 10 koševa, dali su i Goran Bogičević i Srđan Stakić. Kod solidnog tima Rogatičana Miroslav Kovač je imao učinak od 28 koševa i 8 skokova. Tomislav Anđelić, trener Rogatice, o ovom derbiju kola kaže: Nije nas ovaj poraz mnogo poremetio, ali šta da se radi, imali smo utakmicu, sve smo imali u svojim rukama, nismo iskoristili, život ide dalje, hvala Bogu. Košarka je tu. Trener Palalić je pohvalio svoje momke, a nije krio ni zadovoljstvo što je u publici bilo više od 200 ljubitelja košarke. Igramo iz inata, tvrdi Palalić. Mi smo u 8 kola zabilježili 7 pobjeda i 1 poraz. Ovi momci igraju iz inata. Moram to da kažem, iz inata, jer smo prošle godine izborili plasman u Premier ligu, nažalost spletom nekih okolnosti i financijskih i drugih nismo ušli, napustilo nas je 5-6 igrača iz prošle sezone. Došli su neki novi momci koji su se ekspresno uklopili u tim i ja sam iznenađen, vjerujte, kako pružamo dobre rezultate u ovoj sezoni. Nadam se da ćemo iz utakmicu biti sve bolji, trudit ćemo se da sa ponosom nosimo dres Prijedora i da se borimo za grb Prijedora i ovaj grad. Košarkaški klub Prijedor, vodeći tim šampionata Srpske, u narednom kolu gostuje kod Sutjeske u Foči.